alam ke lada kachikoi siroi party apan non alangli gitu ke BJP a party atum po alam bang alangli pan abatai gitu dulu lah soalan ti bang ke politics bang ke lahai akan litera lahai alam bang ke kachibok ka de ni pusi ke waidak pan lo lape monon ki la sona sai alangli ki jong thap alam aproman ka be alam alangli nije didar nei lape nan par bang ke non ichini teng dulote alangli mia pulote ini tum ma phan ma hula so phan ini tum kachidan na nei hala phan ba tum odna lason bang se alangli pathan nei kasi ini tum long senior tum do alangli tum briefly pathan pon na alangli tum bahini tum la sike chengsi na Tante ini tum cuman cross art pende pathan pon tulo na alam ke bang ke mo itu spokesman alam ke bang ke pandai lo as a society along train again to mona again tab dolo belum ke kos bang itu dua dah hai lagi research puru ke tini po rupiah tisi bahaya ani sikil bahaya to mona ke nomu ka Anggeja. Laswa hatuna doder pen bangke itu dia retired itu dia senior citizen puna gogo IS retired pula. Si alangi munti baka mata baka si ninggine bo. Dak lahai hatuna dogo lo lagi kicok je hatuna lo. Itu society lo lagi kicok je lo. Bakal biang long bakal bidet kalbe society lo selatan keducot bolam dekali. Everywhere. Lasuna gotuna moha abang dak masuk gotuna abang ke alang ni condemn lo all of us. Condemn na ko. Condemn choke kisi ba ko mata dona how to reform the society. How to reform the society kosom si tomon ki mege lima lam ki mege dithan pen kajitan de timum pen kosom society ba change ke ban kamata kerala ke ban halaman sosi dasmet nuta senior citizen by as nuta IS retired abang kuben am kuben langsung mana mangi ada lain NJJC mana RSS bab BJP ban parti pontan lahai amen ke mana mangke very unfortunate arjuna da desi lasos responsibility society along la khelong la so reform ke bandia pan tumon ke me ke bandia pan akimia tumon ke bandia pan koson se claim ra pejima hala bangsi ala lima khane bo ta galili kala na party donge party punta pa manje lage source mane he is irresponsible as a leader so responsibility ba abang kala ni pakwan hete kasi very unfortunate lagi ini tu mira ko lagi nasun kan ini tahu bangke lagi condemn ni semuanya kira nasun ini jadi si akhir ni usi ni kata sama bangke kipu mentum alam ni buji ni just senior citizen cakap kalian alam ni udah retired IS senior guru pres alam ni lahai society along kosona tomon se keja bomma upia ke pese lahai apiona baloma hala hai kichegi apan ki pakke apan society along kan katimum dia apan koson se minima how to involve government how to involve ruling party how to involve opposition party social organizations apan apan dola mane suara asong atum do youth atum do student organizations atum do lapen Roma Sara, lahaya asong do. There are so many different organizations in a society. So involving those organizations, NGOs at Oman,